Fisheries Department pen Lank-ok so EM Lunsing Teron ahem keron pon pini chiti ni phai kre sirkep ani lakha kre pho mahamai constituency ararapan EM Lunsing Teron ame thanga hemalong Fisheries Department atom pen Lank-ok aso keron asai kideng pon mahamaya constituency angkang kado kabe pen thongke praisi polling station dora phanta asitin apiasa phanta packet hini Lank-ok aso keron pachitang ponno labang solong Biren Singh Teron Dokmoka Municipal Board Chairman Rajas Teron Mahamaya VDC Chairman Hewali TP State Mohila Morcha Member Longkiram Kro Fishery Department Pen BJP Mondal President Purno Inti Atum Chitong Lunsi Lank-ok aso Kironasai Pachun Ponno Tikenang Jun Pen Monirambe Karbi Daily News Pini nilitum Kipinong Mahamaya Komusti Angkang Long Pini alang litum Fishery Department Pen Cilangsi Nilitum ada Mahamaya VDC Mondal Kumuti Lapen kado kabe Cilangsi nilitum Pini Labang so Okaso Keron Pon ada Kumusti Bang Laso Keron Pon Bang Lalu Je nilitum Mahamaya Lo 31 polling station lo ada 31 polling station kami nilitum laso Okaso Bang Keron Pon Pecitang Pon Lablo Along Tina Biasa Pini Keron Pon Lasi Sir, sisi polling long kan Isi polling lo kita pikir lapisan lapisan si Keron Pon nilitum ngapain sisi AOK si nang itu orang kan ako bang lalu je pipi om ro habua lapisan oksigenon pon oh lahai oksigenon pon ini son fotrok lapisan oksigenon pon no jelas Kemaskan lopen toilo ba konstitusi ko amma ke along tin ke tharu rusia ke dalo don tharu siken tharu ni ngong si digit he pakka mareta dala khakile abung ben ke teng bala mati bala resta ni mar tangla to luar baguri dalam lanta itu is thaura ghat Mahamaya Nalitum Doga Bay Panta La Ana Panta Mini La Ticket